دوستای عزیز راستی جنبستی سالانه گویم یک سال 2020 چی پستی ها بود چی بلندی ها بود چی مشکلی ها بود به هر حال هر کاری کردیم مهم همین بود که یعنی بگیم قفا نشینی نکردیم مهم همین بود که گویم از راه گردی نکردیم یعنی که خیلی بود نبود البته کرونا یعنی که وبایی که اومد در دنیا یعنی به تاثیر نموند نه تنها یک اپوزیسیایی که ما در داخل یک کشورها قرار داریم البته کمی کشورها یعنی که ضربه اینا حس کردن در چون نه تنها ما البته بعضا سفرها بود بعضا ملاقات ها بود بعضا سفرها بود با همین سبب های کرونا گویم با همین وبا بگیم که با طریق آنلاینی تشکیل کردیم صحبت کردیم اما دیداربینی از پیش شیشته یعنی اون چیزی که باید گفت و شنید میکرد یعنی با طریق گویم که تلفنی یا اینکه دیگر اسکایپی مسنجی یعنی او گفتگو را کرده نمیتونستیم ولی به هر حال بگیم که کوشش کردیم تا اونه که غم مردم مشکلی های تاجیکستان به یک جای بروریم فهمونیم که چی شده ایستاده است در تاجیکستان برای همو حتی دیگر کرونا هم کمی پدناشکه داد به هر حال یعنی شما دیدین همتون تماشا کردین حتی واقعا هم گویم بسیار جوانای با اراده جوانای با کوچگیش کرده گویم جوانای سخسر در این مبارزه راست شدگی هستند که در همین وقتی کرونا همین وقتی که بگیم وبا اومد کرانتین شد حتی که از خونه برآمدن هم گویم که یک مدت من شد یعنی که برآمدن اجازت نیست یعنی باید یک مدت باید در خونه بشینی هر چیزی از آنلاینی زکس میکنی فیرما ها هم ماسکاشون پوشیدگی یعنی یک قسمتی بگیم خوردکک کار کرد که اونها با همو نشستگی ها تا اونها خدمت رسونند دیگر چیزها اکثرش از کار موندن و استودیوی صدای مردم هم از جوان ها بگیم یک مقدار دورم بود یعنی که از خانه برآمده با استودیوی صدای مردم رفتنم یعنی من در اونجا خدمم رفتگی هستم چندین بار خیلی یک مسافه است یک کمی از بگویم که از اپراتور از زوک رژیسور در اونجا میسته از او برنده مثال برادر انا خالقов خب سلمان بهروز خب گویم که یعنی مسافه داشت ولی همون شب و روز یعنی برآمدن از خانه هم برای او یک مشکلی ایجاد میشید اما با همو هم نگاه نکرده گویم که رفته در اون استودیو برای شما چیکار میکردن بگیم که برنامه خود پیشنهاد میکردن در حالتی که من بود برآمدن اجازت گرفتن در کار بود یعنی خیلی مشکلی ها داشت که از خانه با استودیو رفته یعنی ثبت کنه یعنی با شما بشینه صحبت کنه یعنی این جوان ها با همو کرانتین ها با همو بگیم که چی ها نگاه نکرده روی حلش یافته اجازت شونه گرفته روزهایی بود که شاید پنهانی اومدن گاهی تا که به شما باشه ایرم
ирам нодида нагирен ҳамватанои азизам ки дар ҳолате ки иҷозат нест аз хонат бирои то студио равине ки аммо ин ҷавоно чӣ кор кардан роҳи ҳалша ёфтану будан дар онҷо. яъне як одам ду одам дар онҷа ин барномада кор намекунанд. дар онҷа як чандта бародар кор мекунанд дар онҷа барои як навори садои мардума гирифтан. як одамам боша хай мегӯ якташ як балокат ана гӯем ки омад ҳастанд бародарҳое ки шояд барои як шояд не аниқ барои як барномаи шумо 70 километр 80 километр раҳ бештар аз ӯам шояд боша раҳшон тай мекунанд меоянд то ин ки баротон хизмат кунанд барои мардум аз мушкилиҳои мардум ҳарф зананд. инам нодида нагирем. яъне ки ин вабоам яъне пеши раҳе бигӯем ки мубориза гирифта натонист. пеши раҳи мубориза гирифта натонист. барои ҳамон ин чиза қадр кардан дар кор аст. ин чиза воқеанам бигӯем ки шояд ки шумо бошен шояд ки як одами дигар боша мега мо дар карантин аст ман намебиром мумкин нест биромадан мега ман намехоҳам биром фардо барои ма ҷарима боша намехоҳам биром фардо барои ма як проблемаи дига эҷод шавад. аммо проблемаи мардум мушкилоти мардум аз тамоми проблемаҳои хусусӣ яъне шахсӣ дида болотар меиста барои ҷавонҳо ки имрӯз барои шумо хизмат мекунанд. ин чизо воқеан ана боиси қадр аст. боиси қадр аст ки проблемаи хусусии худ мемонану аммо проблемаи ҷомеяра аз ҳама боло монда ва аз паём мешавад. воқеан ин чиза қадр кард. ана хулас гирем имсол имсол ҳар коре ки кардем накардем кам буд беш буд ва ба кадоме маҳқул набуд ва кадоме норозӣ буд ва кадоме дигар бигӯем қаноатбахш буд ҳаме қадар тонистем карда. ина як ду рӯз баъд рӯзи сеюмам гӯем ки соли нав чӣ мешавад соли 2021 гӯем ки дохил мешавад. албатта соли 2021 бозам кӯшиш мекунем он таҷрубаҳое ки гӯем ки чӣ хел меган яъне дар хатогии худат ё ки дар хатогии мега як инсон бояд боомӯзӣ. албатта ки сол аз сол шумо дида истодем ҳар як иштибоҳе ки мо роҳ додем яъне ки иштибоҳи бузург набуд аммо буд. ин чиза нест гуфта намешавад. албатта ки иштибоҳҳо буданд. аз соли пештараша бинем бозам иштибоҳ буданд. соли 2020 бинем бозу иштибоҳҳое ки пештар будаг ё дигар нестанд. яъне албатта соли дигарам боз кӯшиш мекунем он иштибоҳҳое ки кардем дар соли 2020 албатта ки дар соли 2021 гӯем ки яъне кӯшиш мекунем ки такрор нашаванд бештар хубтар мешавад. албатта кӯшиш талош мекунем ки то ин ки такрор нашавад. яъне бозам ҷадидтарин чизҳо боша бозам гӯем барои мардум барои фаҳмидани мардум. албатта кор кардан дар кор аст ки ҳар инсон ҳар тарз мефаҳмада. яъне як инсон аз динӣ мефаҳма як инсон аз дунявӣ мефаҳма як инсони дига аз суруд мефаҳма як инсон аз филм мефаҳма. яъне бисёр чизое ҳаст ки барои мардум фаҳмондан. ҳамаи инсон ба як тарз гуфтан ё ки ба як чиз намефаҳмад. барои ҳамон мо ҳам кӯшиш мекунем ки солҳо боз ҳам чизои нав то ин ки аз ҳамон психологияи мардуми худмон нигоҳ карда як чизои нав гӯем ки боз ба роҳ бимонем то ин ки ҳамон одами намефаҳмидагирам ба забони худаш гӯем ки фаҳмонем ба ҳамон он чизе ки ӯ мефаҳмад ҳамон тарз мехоҳем фаҳмонем. албатта соли 2020 гӯем ҳақ ва ботил яъне ба майдон монда шид. як хеле инсонҳо мегӯянд ки шумо дер кардем шумо бояд зуд мекардем шумо ин кора мекардем шумо ин кора мекардем. албатта
насиҳат кардан, раҳнишон додан ин кори хуб аст, кори хуб аст. аммо як чизе аст ки ман дар зиндагим як одат дорам. мо он чизе ки аввал пеш аз як кас гуфтан ҳамон кора аввал худам мекунам, метавонам ё ки наметавонам. барои ҳамо иншоалло умедворам ки ҷавонҳо рӯи майдон омада истоданд. дар тӯли гӯем ки аз 2014 ки яъне ҷадидан ки шурӯъ шид, агар оғозиш 2012 бошаям, яъне ҳамин чӣ хел аст, ҳамо алов аввал дар мети камтар дар мегира, баъд ҳамо полни алов дар мегира гӯем, ҳам хел ҳамин шурӯъ шидагиш аз соли 2014 гӯем агар сар шида бошад, яъне то имрӯз бисёр корҳои калоне ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 кард ки ҳатто ки дар таърихи Тоҷикистон яъне ягон оппозитсия шояд ки иқадар беғарз аз ҳамон соли 91-92 ки гӯем ки яроқ гирифтан биромадан, яъне ки иқадар кор кардагӣ набуд. Эмомалӣ Ради Такам бигӯем ки худо мегуфтан, агар каме дигар мо ҳамин ҷавонҳо хаб мекардан, меистодан. ҳозирам ҳамо дар барномаҳо шумо мебинед, дар барномаҳо мебинед бисёр ҷавонҳо мебироянд, як намуде гап мезананд, хиёл мекунӣ ки ҳамо раҳбари ягон вазорат ҳамо ҷавон боша ё ки намоянда аз ягон вазорат омадагӣ боша. аслан он гапе ки худаш гап мезана воқеан намефаҳма, воқеан дарк намекуна ки чӣ гуфта истодааст. барои чӣ? барое ки ӯ ҷавон ҳоли имрӯз ё падар ё ака ё ки модар ё дар Тоҷикистон боша ё берун аз Тоҷикистон кор карда, якчанд маблағ роӣ карда истодааст, ё ин ки худи ҳамо ҳукумат гӯем ки имрӯз ки дигар сахт дар мушкилӣ задааст, дигар касе дасти ҳукумата намегира, фақат метавона ки ҷавонҳоро ҳамихел калашона то бутану ягон сумишон тияну бигӯянд ки шумо зӯрену шумо хубед. не ки аммо якчанд қадар баъд ки вақти зиндагӣ дар сари ҷавон омад, вақте ки фарзанддор шид, вақти фарзанд касал шид, вақти фарзанд уже дар ҳамон батни модар пайдо шид ки ин ҷавон пул додана ки ришват додана сар куна, ӯ вақт қафоша бигарда ки дигар дар кор нест ба Эмомалӣ ва ба дигар кас, ӯ вақт ҷавон баъд дарк мекуна, ки воқеан як 4 сол пеш ё ки 5 сол пеш мебиромаду тарафдорӣ мекард ҳамин системаро, ҳамон системае ки имрӯз як 3-4 сол баъд сар мекуна, ҳамон дар сари ҷавон бори худши андохтана. барои кармушкаи ҳамин бигӯем мо ҳастем, яъне ки аз танҳо дуздидан, кандан, хӯрдан аз кисаи мардум, аз ҳаққи мардум аст. дигар ягон производство ин ҳукумати Тоҷикистон дигар надорад, нест чизе. алиментзаводам фурӯхтагӣ аст, текстилам фурӯхтагӣ аст, ҳамаи ин чиза фурӯхтагӣ аст. агар фурӯхтам набоша, яъне солҳои 20 солу 15 солу 30 солу 50 солу ин чизоро додагӣ ҳаст. ҳатто ки бибинед ширкатҳо дигар налог намеспоранд. ин ҳамқадар лахатрон кардагӣ ҳастанд, ин инсонаки ҳамқадар гирифтагӣ ҳастанд, ун пулда дода шида ки якбора 2 миллион 3 миллиона предлагат кардагӣ ҳастанд дар пешаш, ин дигар фардоша фикр кардагӣ нест, ҳамун 3 миллиона гирифтагиву додагӣ, намедонам муддати 30 солу 40 солу 20 солу. аз он ҷумла гесуам ҳамаш саҳмиёш бигӯем 70 чанд фоиз аз Эрону аз дигар ҷо гирифтагӣ ҳастанд. дигар моли хусуси тоҷик ҳам боша, тоҷикистонӣ ҳам боша, дигар дахолат карда наметавона. баъд то чанд сола дигар ҳамин қарӯзеш мондааст ки аз кисаи мо шумо
یعنی گدایی کناو تراش تراف کناو پول تابی گیراو سپرافکات فروشاو نومرت فروشاو یک سولدا ول یک نومرم علیش کردنی شدن متاسفانه باز هم بلگداریا یعنی تشکر با تمام جوانان نه تنها از اروپا بلکه از روسیه جوانای غریب بگیم که بیدار شدگی هاش که بدن برآمدن مثال گیریم سر صدا کردن که چی نامیر فروشی است مودا چی در کار است 3 رقمه اول 4 رقمه بعد نمیدونم bayrak بزای ایواز که بعد از او بگو که خبر میگیریم 02 03 04 05 07 میکنه میفروشه یعنی این چیزها بگیم که یک احمق بازی بود البته ما بسیار چیزا را گفتیم که در اروپا هم 5 رقمش هم است 6 رقمش هم است 4 تگش هم است 3 تگش هم است 2 تگش هم است 1 تگش هم است دوره‌ای که سایوز управлять میکردگی نومرو است تا امروز نومروی سیو هم خیلی زدگی یعنی تا امروز گشته ایستاده یعنی این چیزا ما سر صدا کردیم این چیزا ما گفتیم که این باز یک لخطران دیگه که از کیسه شما پول کندن است خیریت که تورید چیکار کرد که با سر شما را نومر نفروخت خیلی فکر با این سال اگر باز بگه که نه ما در استاندارد جهانی توغری باید بگیریم 3 رقمه فروشیم در استاندارد جهانی نیست تو خیلی 3 رقمه نومر یعنی که لبوی نمود نومر استاندارد جهانی است 1 رقمش هم 2 رقمش هم 3 تگش هم 4 تگش هم 5 تگش هم 6 تگش هم فرق نداره همش در استاندارد جهانی توغری میگیرد یعنی که این چیزا ما پیش راهش گرفتیم و درباره اگر گوییم که سالهای آخر یعنی امسال چرا امام علی یا که امام علی نگیم چرا حکومت در تاجیکستان سولینوی و ارچاو و دلخوشی های کودک‌ها و دیگر چیزهایی که در استاندارد جهانی چیز همه جو هست حتی که نه پولند هم امسال گوییم که سولینوی یعنی که تلپا شدن من کردگی است یعنی جمع آمدن تلپا برآمدن این چیزا من هست نه که اما آرایش گوییم که در تمام جا کوچه ها آرایش ارچه سویت موزیکا ها شب روز گوییم که همه آرایش هر ساله وارد کردگی است تنها توصیه دادن که جمع شدن در یک جا یعنی احتیاط باشین ماسک قطعی باشین خب خلاص خودتون احتیاط کنین یعنی آرایش کردن همون بگیم که از بودجه پول گرفتن رسخوت کردن چرا در تاجیکستان این چیز کردن نشید یک بار نظر کنین سال تا سال همه چیز سوس شدن گرفت البته که یک دی انسانی که بگیم که سخت ریلیگیوز نیست شاید میگه که اوی ایمون به درست است در اسلامی نیست نه که ما از دنیاویش گپ زده ایستادیم امروز ما از دنیاویش گپ میزنیم برای اون که حکومت دیگه بودجه نداره این کارا کردن یعنی مبلغ نیست این کارا بکنه دیگه نیست که بگیره یک جو بگیم که ارچمانه فلان کارگر بیاره کار فرمانه فلان قدر توپچه و ایگروشکه و چیزا را بیاره چسبانه و در اونجا بگیم که اگر کنسرت هم نکنه هیچی نکنه که موندنی همه یک یولکه کلان نه مایده البته که 2 متر باشه 3 متر باشه یا 4 متر باشه شرط نیست 40 متر 30 متر مونید 3 متر بس است 2 متر بس است یعنی که در 3 تا 4 تا جاهای لازمی مونده کودکا پیشش رفته یک بازی کردن یک دلخوشی کردن این فکر نکنم که زیان داشته باشه خلاص چرا نکردن برای که حکومت دیگر حکومت اویلوی بودجه نیست درآمد نیست خیلی که پیشتر گفتم که تکستیل در ارنده آلومینی زاود در ارنده شل کامبینات در ارنده کاوروی کامبینات قایرقوم در ارنده خب کنوی کمر در قزاقستان ارنده داده شدگی است نمیدونم کنی نمک در ارنده همه ایرا راهی که تاجیک راه میگرده ای در ارنده یک شرکت خیتایی اومدگی گرفتگی است شلگبان مونده است تاجیک در وطن خودش برای گذشتنش پول میگیره ریستوید کنین چندین سال میشه که تاجیک برای گذشتن برای خونه و چش رفتن تاجیک تو در خیتایی پول نده خونه و چش رفتن نمیتونه بنام خیتایی افرمید کردگی است نه که در اولادی رحمان یعنی دیگر نیست
نیست. همین چیزو همش یعنی که در دیگر جاها فروخته شده است. دیگر چیزی نمونده است. فقط بیزنسی منظرات حاجتخانه مونده است. امروز پگاه بیزنس حاجتخانه را هم رحمانوف اویلوی میکنه میگیره. یعنی که در اونجا حاجتخانه هم روی باید درآمد حاجتخانه هم در کیسه باید بودجه اویلای رحمانوف باید بره. دیگر درآمد نیست. طلبیدن قرض گرفتن این وبا اومد دیگر هیچ که به رحمانوف قرض نمیده. اما هر چندی که داد یک چند قدر ارد ازبکستان داد یا چند قدر مبلغ دادن تمام دیگه اولو اکبر نیست دیگه. او همون سفرهای رحمانوف در از خود میشه. همه یک سفر میکنه قولینگا به ورتالود میبرن چقدر ارمیه را میبرن سالدات دیگر چیو هم نیامنیکوش هم او اویلیگ میگیرن ماهانه به پول کار نمیکنن در اونجا. او دیوانه نشیده است که به پول توجیک بکشه. پولش همه تا رحمانوف میگه جنبیدگیشه بکش. اویستا ایستا بگیم بودجه اویله یعنی که دیگر تمام شد. یعنی بودجه دولت بودجه اویله شدگی است. اوجه هر ساله وارد درآمد در این بودجه دیگر نیست. امسال شاید که باز از او هم رفته بدتر شود. بازم رحمانوف همه قدر بفره شدگی است مونده شدگی است پیر شدگی است که حوصله طلبیدن دیگر نداره. نه اینکه بگیم که گشتن کار کردن دیگر همو فره و حوصله نداره که روا به یک دولت بگه که با ما بتینی یگونچی گدایی کنه. تمام دیگه همین قدر بگیم پیر شدگی است. همون گبزنیش سوگنچه همه تون دیدین نه انداز همون همه نفسش میگیره هیل همه هشش کده یعنی بگیم که همون سوگنچه نمینیم کلا خورد. سالی پیش ببینین شیری و چه و قیماقی و تاشو نمیدونم جرگاتی بوبی و همه چقدر قسم خورده که این سال همون کنیستره خوشون این انسانی که خود دیگه خود حمایه کرده نمیتونی خودت خود اداره کرده نمیتونی راه گشته نمیتونی تو کدام حقوقای این انسانای دیگه را حمایه میکنی. ما همیشه ده حیران شدم در سوگندش. خلاص از رحمانوف یعنی که از این سیستم خوب 20 هم به آخر رسید. یعنی چی انتظار باشیم از رحمانوف شما چی انتظار هستید و در 30 سال چیکار کرد یعنی که دایش چیکار میکنه یک چی انتظار باشیم. انا انتظارتون همی باشه که اگر فرزندتون مکتب خلاص نکرده باشه 16-17 ساله باشه یا بلا کنین پاسپورتش کنین با روسیه را بیارین کار کنه و گوییم که پول رو کنین تاجیکستان. این چیزور باشین همی فرزندتون آوردن. برای چی؟ برای اون که اویلوی رحمانوف این امسال یک چند تا نبیره رحمانوف مکتب ختم کردن با سر بلند و سال 2021 گوییم که استودنت میشوند در دیگر دولت ها. یعنی که ببینید که در دیگر دولت که نبیره رحمانوف رفت البته برای او 2 تا محافظ در کار است 3 تا محافظ در کار است خانه شخصی در کار است ماشین در کار است 1 تا 2 تا او را باید درس برن درس بیارن یعنی نگاه بین کنن. همه او مبلغ طلب میکنه. همه او خارج رفتگی را پاسبانی میکنه زندگیش باید دیشتیک باشه اویلیک فلان پولی اویلیک بگیره. یعنی که شاید ماهانه برای حمایه نبیره او شاید یک محافظ ماهانه $10,000 $8,000 $5,000 شاید اویلیک بگیره. یک محافظ $5,000 شاید اویلیک کمترش $5,000 اویلیک میگیره. نه 3 تا اگر محافظ داشته باشه پرستایت کنه که $15,000 باید اویلیک بده ماهانه حمایه فرزندش یک نبیرش اگر 3 تا داشته باشه نوبت قطعی نگاه بین کنه ماهانه 15,000. خب جای خورد و خوابی او همش باز از کیسه بگیم که با کیف صفای نبیره رحمانوف کیسه ما شما اگر 4 تا استودنت کنه اگر ماهانه $100,000 شاید که بیشتر از او گوییم که برای همون استودنتاش رسخود کنه رحمانوف تا اینکه اویلیکوش خورد و خراکش کیف صفاش همه ای در اما اگر داخل شویم اگر میگم که 2 تا یا 3 تا نبیره نزدیکای هم نبیروش اگر در خارج استودنت شوند
шояд моҳона 100,000 ё ки бештар аз ӯ ҳамчун студент шояд расходш кунад. яъне ҳамаи ҳами пул аз куҷо мерава? ҳар моҳ бигем $100,000 аз бюҷаи давлат барои хондани набераҳои Раҳмонов боз илова мешавад, яъне берун бароварданаш. яъне ки боз ҳами пила бояд чӣ кор кунем? мо шумо бояд кор кунем. акман камтар гуфта истодам, шояд $100,000, шояд солона 300, 400, 500 моҳонааш $300-400,000 барои кайф сафову хондан зиндагиш, бояд оборудовани хонаи ӯ ки зиндагӣ мекунад, зарани хона мехараш ба ӯра, ӯ квартира снимат карда зиндагӣ намекунад, дар студентский общежит зиндагӣ намекунад, албатта квартира мегирад. шояд дар ҳамун як падез ҳамун 3 квартирара бихарам барое ки ҳам муҳофизо зиндагӣ кунад, ҳам набераш озод зиндагӣ кунад дар уҷа, дар ҳамун байн. яъне ки бигем ки уже старташ қариб $1 миллион расход мекунад ки $500,000 ки Раҳмонов я набераш дар як ҷо рафта бихона. старташ тои муҳофизу тои мошин харидани мошинош дар уҷа, и ҳамаш аз киссаи халқ. яъне бояд мо шумо бештар кор кунем. агар ҳар кадомит ки рӯзона шумо агар 10-12 соат агар кор кардаста бошен, шояд ки бо 15 соат кор кунем, яъне 1-2 соати дига илова зиёдтӣ кор кунем, барое ки имсол бозам якчанд набераи наздикои Раҳмонов мешаванд студент. ва студентҳое ки бидан 1-2 таи дигаш бидан ба ҳамун даниёи мо, ӯош имсол хатм мекунанд, бармегарданд дар Тоҷикистон. вақте ки баргаштанд омаданд, албатта ки барои ӯ вазифа дар кор аст, барои ӯ бигем ки боз ҷои кор дар кор аст. хоб боз ӯ мехоҳанд бо хона бигиранд дар хориҷ, ӯ ҳам намехоҳанд ки аз якдигар паст бошанд. дар Дубай бояд ҳар якташ хона дошта бошад, медонед нархора. хулас боз ҳам мо кор кунем, бояд пула мо битем. яъне ки пул аз киссаи мардум бояд бошад, барое ки Тоҷикистон истисолот надорад. аз гадоии бобош ва киссаи мардум бояд бошад. бобош ки имсол дига ҳафсалаи талбидан надорад ки пир шидааст, аки ивазмини дар кисса азамо буҷаи мардум мо шумо таъсиргузор мешавад. ҳаминра интизор бошед, азиз, зиёд дигар чизе нест. ва Раҳмонов чӣ кор мекунад? ҳеҷ кор карда наметавонад. Раҳмонов соли оянда, сол 7 соли оянда Раҳмонов аз паси табобати худаш мешавад, барое ки бениҳоят бигем ки инсоне ки ба спорт машғул набуд, инсоне ки бигем на танҳо спорт, инсоне ки танҳо барои саломатии бадани худаш машғул набуд, фақат нӯшидан, хӯрдан, зино кардан, хов рафтан, дигар айхона берун намебироя ва фақат хову хӯрдан, камтар пиёда раҳ намегарда, мошинда то туалета манзарат мошин қатӣ мебаранд, меёранаш. ҳамин қадар шидагӣ аст ки ӯ тамом танаку тамом шидагӣ аст. як бигем маслуқ мегӯянд ку як маслуқ шидагӣ ҳам хеле мондагӣ аст. ҳатто ки як аз ахранои Раҳмонов хабар дод ки яъне бу мекунам одам, ҳамин қана духариташ мекунанд, мезананаш духи ғадор, ҳамин қадар сӯтаки бу мекунам одама танаш. пешдамеш ния бӯи мурда меояд ай танаш мега. яъне ки уже маслуқ шидагӣ аст да, хеле бигирем. хоби 7 соли оянда Раҳмонов дигар хичи ҳамун фақат укол дору табобат, массаж, укол дору табобат, дигар дар публика шумо ира кам мебинед. айноми шояд пайғом бинависанд, айноми коре кунанд, аммо пештаравори худаш дигар и ҳафсалара надорад. боз ҳам ин личени Раҳмонова бояд ай киссаи мо шумо яъне ки ҷамъ кунем, битем буҷаи давлат гуфта, налог гуфта, ва Раҳмонов бигира ӯра кайфш кунад, личениш кунад. дигар ҳеҷ кор карда наметавонад. 7 соли оянда яъне чизе интизор набошед. ҳар коре мекунад, намекунад, озода мекунад, Рустам мекунад, дигар тамом. 7 соли ояндаи бигем ки президентии Раҳмонов. ана дар бораи мактабҳо мо гап задем, дар бораи отоплениҳош гап задем,
ана гармиҳо гап задем, гуфтем ки чанд бор ки мисол гирем ана батареяро киҷо кардем бридем, ки фурӯхт, ки ҷавоб мета, ки чӣ кор мекунад, дар ин бора ҳамаш бигем ки мо суҳбат кардем чанд бор. Ва аммо мутаассифона як интервю тамошо кардам охирон бор, муовини ана вазири маориф як занак номаш аз хотирам рафт, дар радиои Озодӣ интервю дод. Бениҳоят интервю як интервю аҷиб буд. намедонам ё ино фикр мекунанд ки ҳамин мардум гул аст, яъне ки нофаҳм аст, ҳар коре ки мо бигем ё қабул мекунад мардум, ё ин ки дигар вихд надорад, маҷбур аст ки ҳамин гапа бига. аз ҳама аҷибис ин аст ки вақти савол метия, мега ки маълума чаро дунё, яъне ки ҳамаи кишварҳо ба онлайнӣ гузаштан дарса, яъне мега ки Тоҷикистон нагузашт. Чаро? гуфт не, мо гузаштем онлайнида. мо гузаштем, не ки хай баъзеҳо хабар наёфтанд аз ин чиз. як аҷиб. аммо гуфт агар мо гузарем, мисол гирем аксар талабаҳо шароит надоранд, аммо планшет ё ин ки телефон ё ин ки компютер ки бигем интернет, яъне тасдиқ карда истодааст ки дар Тоҷикистон нест интернет, ҳамин чизо дар мушкилӣ мекашанд, пул надоранд ҳамин шароита муҳайё кунанд, мо то ки дарси онлайн бигзарем. бисёр аҷиб буд. ман иқа истодам, фикр кардам, шояд гуфтам гапи маълума то куҷои ҳақиқат дорад ки ана мардум интернет надоранд, мардум шароит надоранд, шояд на ҳамаш гуфтем, барое ки аз ҳисоби чиз гирем, агар Тоҷикистон яъне сатҳи қашоқиш, яъне мардум нодоштани мардумаш хеле боло аст, хеле боло аст. шояд ҳар инсон худашда позволят накунад. не ки аммо агар бигирем нигоҳ кунем, вақти чизи ҷадид ки ҳаст, яъне замона ки ҷадид, технология ки ҳаст, ҳозир ҳамаи хонада телефони намихелӣ бигем сенсорни истифода мебаранд. ҳамаи хонада фақат дар як ҷо як инсонҳо, як хеле инсонҳо истифода намебаранд. яъне инсонҳоро ман метавонам ки ҳатто ки номбар кунам, яъне киҳо наметавонанд истифода баранд. муаллимҳои мактаб ҳамаш телефони кнопочнӣ доранд дар дасташон, телефони сенсор гирифтан наметавонанд. шояд якта дутаиш ки фарзандош дар Россия ва дар дигар ҷо кор мекунанд, шояд ӯ муаллимо дошта бошад. не ки ман гарантия метавонам ки бигем бештар аз 80-85% муаллимҳое ки дар Тоҷикистон дарс метаҳанд, ҳамаш телефони кнопочнӣ доранд. чӣ ба? барои он ки 500-700 сомон маош мегирад. ӯ муаллим дар хонаш 3-4 гудак набера дорад. 500 ё ки 1000 сомон, ина 2000 сомон маош гирифт. ӯ гудакош да 1 литр руған ҳозир 100 сомон шудааст, ё ки намедонам орд қариб 300 сомон аст. ӯ бечора аз ин мо ба ин мо ба гудакоша руғану макарону орд бихара, ё ки телефони сенсор бихара. муаллим барои телефони сенсор хариданаш шояд 3 моҳ ҳичи нахӯрда кор кунад, баъд як телефони сенсор бихара. бо барои интернет гирифтанаш ки интернети 100 сомонаи шумо аст, муаллим ҳар моҳа 500 сомон оилик 600 сомонша дар интернет бояд биспорад. майли талабая бало мекунад, талабаро оташ дар хориҷ аст, талабаро акаш дар хориҷ аст. хуб бигем як ҷода кор мекунад, чи дар Қазоқистону, чи дар Россия ва чи дар дигар ҷо, я бало мекунад, мехара метане ки шумо вақти дарси онлайнӣ мондед, муаллим аз куҷо дарс метаҳад? ман ҳамида ҳайронам. муаллим аз куҷо дарс метаҳад? хуб дар наи давлат ҳозир дарси онлайнӣ аст. муаллим дар хонаш меистад, намхел компютера гирён мекунад, ё ин ки телефон намхел мемонад гирён мекунад, дар танаи девол якта хеле доскаҳои бигем ки мехара, метанаш даже намехара, метанаш мемонад, дарса муаллим онлайнӣ мегзара, аз хонаш шишта берун намеброяд. соати дарсиш гирён мекунад, группа ҳаст, группада дохил аст муаллим, гирён мекунад группа, ҳама куш мешаванд. аз он ҷумла ман хонда истодам, онлайнӣ аст. муаллими мо аз хонаш шишта, балки идора ягон ҷо намеравад, дар дохили хонаш истода ба мо дарс метаҳад.
ва мо инақа телефона мемонем, ана ҳами телефон қатӣ ма дарс мехонам. ягон мушкиле надорад. аммо муаллимҳои тоҷикистон ҳай ки ҷо дарс метаҳад, ҳами телефони кнопишниш дарс метаҳад онлайне. аз куҷо дарс битаҳад? ҳозир биред муаллимҳора коме ки ҳаст мактабда бидироен бигӯен ассалому алайкум муаллим, мехоҳам телефонта бибинам. салому алайкум муаллим, як бор телефонтона нишон медодед. ҳамаш телефони кнопишни мебироранд, ҳама телефони кнопишни дар кисаш мондаги. баъзеш ҳамура надорад, баъзе муаллимҳо ҳамура надорад. намедонам ӯ чӣ хел дарс метаҳад, просто аҷибиш дарибад. баъд муаллимаи азиз ҳамиёро як бор фикр карда гуфти ҳам мардуми хушанд ӯй када гап мезадед, хубтар мешид ки майли талаба ку дора надора, майли талабара чораша ки шумо аз мактаба аз ҳисоби маориф шумо ҳатто ки дар иҷа дар аврупо аз ҳисоби маорифи ҳамин ҷамъия ин чиз гӯем ки вазорати маориф дар талабаҳо яъне ки интернет аз ҳисоби маориф дода мешавад. интернетҳошон баъзе технологияе ки нам хеле компютер ва ғайра чизҳо аз оилаҳое ки бигем ки шояд камтарак навомадаги ҳастанд, бигем ҳастанд иҷа мисол аз дигар ҷоҳо меоянд, аз хориҷаҳо меоянд оилаҳо ки фарзандошон дохил мешавад, шояд ҳам шароита надоранд компютер дошта бошад. аммо вазорати маориф ҳамаи ҳамуда компютер дод, кадоме ки надорад. вайфай надоштанд хонашонда, ин ҳами ҳамсояи ман домда, ӯ ҳам хориҷӣ аст, намедонам ай индонезия аст, ай ҷо аст, ай ҳамҷо омадагӣ аст. кӯдак дорад, сета кӯдакаш мактаб мехонад. вайфай гузарондан доданд бепул, то ин ки кӯдакош дарс бихонанд. сета компютер доданд, сета кӯдак шуда, сета лептоп доданд ки кӯдакҳо дарс бихонанд. инам доми барда зиндагӣ мекунад. мо намегем шуморо талабҳо да чизе битед, мо ира нагуфтесем. муаллим да ҳами шароит акунем ки муаллим аз ҳаму хона шишта тона охи дарс битад. интернеттон 100 сомон скоростиш ранги скорости самбақа. барои як чира ҳуй кардан ку бояд 1 минут 1.5 минут ждат кунӣ ки ӯ кай ҳуй мекуна. ӯ муаллим айҷа гап зана ку ам мечаспа мемона, ӯ талабаам дига намефаҳма чӣ гапа. шумо камтар шароити муаллим асос кунед, талабара не. талабара падараш мекуна я балокада. 30 соли Эмомалӣ президент аст, 30 сол аст мардум худаш барои фарзандошон як балокада, ҳатто ки боз кастум буруки Эмомалиро харида ана фурухтестагиша да мактабу ӯро харида кардеста, не ки ҳаму муаллим чикор куна? чикор куна муаллим? ин тарафшам фикр карда гап мезадем, фикр кардем ки хубтар бад. ана гӯем ки бад проблемаҳои солона хай таҷовуз ва дигар чизҳое ки бад бародаро гуфтанд дига ҳоҷати дубора такрор кардан нест. агар ки шумо савол кунед ки чаро Эмомалӣ намехоҳад аз вазифа рафтан, саволҳои шумо якта ҷавоб дорад. якта барои Эмомалиро на танҳо мардум, на танҳо халқ, балки фарзандои худаш ягон грамм арзиш надорад. набераш фарзандош ягон грамм арзиш барои худаш надорад. чаро? барои он ки Эмомалӣ хуб медонад ё ки дигараш хуб медонад, имрӯз пага Эмомалӣ ё ки системае ки сохтагӣ аст чапа мешавад. Эмомалӣ ба тамоми ҷонаш қапида истодан қатъи дига як амр истода наметавонад дар ӯ ҷо ки ба тамоми ҷонаш бақапад. то Тоҷикистон, то тоҷико аз даниё нобуд шидан шаву истода наметавонад. барои ҷони худаш метарса Эмомалӣ. тарси Эмомалӣ дар ҳамин аст ки ман зинда дар дасти ҳамин мардум назанам, ман зинда ҳаминҷа назанам дар дастшон ки ӯ мардум кори кадагиша мекунад дар ҳаққаш. барои ҳаму ку тамоми ҷон шадида аст, Рустамам овардааст дар бари худаш ҷо кардааст, тахминашам озодашам ҳамараам хеле овардагӣ аст.
امام علی همین تمامی کوشش شما است که همین یک مرده بگیرم من بمرم نبینم تمام بعدی مردنم چی میشود رستم احوالش چی میشود نبیرم احوالش چی میشود آزادار احوالش چی میشود تخمینه و پروینه ایورا خلق چیکار میکنن ایورا او تقدیر فرزنداش برای امام علی یک ذره قدر نداره یک ذره قدر نداره امام علی تو اینمی مردن خیچه امام علی میچتد میکنه خیلی وقت کرنگ اسلام کریمов بمبرم نمیره میچتد میکنه همین میشینه میگه خدا در همین زندگیم در دست همین مردم نزنم میگه همین زندگیم در دست همین خلق یک بار ما نزنم در دست خلقی این نمیگه خودش کو پروسا تصور کردن نمیتونه که چی کارش میکنن ایرا مردم ایره خیلی چیز دیواتسو چی مزاقو چقدر عذابش میتن ایرا کو این باور کنید مردانیش نمیمونن نقیده دیگه همه قم میزنن جب میکشن جب عذابش میتن که امام علی همین را نمیخواه بعد از مردانش دیگه فرزنداش چی میشه و مردمی را چی کار میکنن تجاوزشون میکنن چی کار کنن میگه که توکلش بخدم سمگلم نمیخدم زنده نزنم در دستی مردم برای همون اگر یک انسانی باعقل باشه یک انسان باعقل باشه عموما فرزنداش در این تема تینود نمیکنه میدونه عاقبتش ترک بدن شکو اینا میدونه که عاقبتش جزیر بود است نه تنها خودش نبره چبروش جزیر میشه و میره و اینا میدونه فقط میگه ما بمریم ما میره نبینیم دیگه چیکار کنه خچون میکنه برای همون در کار نبود فرزنداش تینود کده آوردن در یک جایی که خودش هم را جزیر کدگی بود یعنی نفرت ملت در روش اومدگی این چیز درست نبود نه که اما امام علی خاطر شکورای خودش خاطری که شکورش در دست مردم نزنه دیگر نمی کار کرد این فکر نکرد نه یگون فرزندش فکر کرد یگون نبیرش فکر کرد نه اویلش فکر کرد نه عزیزم را فکر کرد زنش هیچ کار فکر نکرد این همین قپیدگی که تو همین جانم برویم و همین بعد نفهمم ده هیچی را نفهمم همین یه بار جانم برویم تمام دیگه تو اونم وقتا هم خیلی میقفم میستم تو اینکه در دست مردم نزنم ایرا مقصدش اینمی است این رستم رو با وظیفه آوردن هم مقصد همی است یعنی که رستم ایورا یادم پدستوید کرده فرزندای خیچه پدستوید کردگی است میدونه اونجا گریزنی بود جزیر کده بود خونی ملت ریختگی بود میدونه که قاتل از خودش میدونه همه ای کار کردگیش میدونه نیکی امروز آورده گناهوی کردگی خیچه داخل کردن فرزند خودش ایرا میگن پدستوید میگن فرزند خیچه پدستوید کرده ایستوده است رحمانوف امروز نه اینکه وظیفه داده ایستوده است بلکه پدستوید کرده ایستوده است رستم هم سامونش هم آزادش همه ایو پدستوید این همش موده کشد و روشن میگن دوستای عزیز انا خلاص بگیم که این بود تمام همین چیزایی که سالانه بود و سال 2021 گفتم که خیلی جدید میگذره انا کانال ناوک شدگی هستم از این بابت بگیم از 2021 سال 2021 افیرهای ما در کانال یوتیوبی خودم پخش می شود افیرها همش همون ویدیوها و خیلی که گفتیم که هر سال جدیدتر می شود باز یک چند پروگرام های دیگه برنامه های دیگر هست یعنی همه او در کانال ما برگزار می گرده نشان دادنی بگیم برای شما زندگی نمیگیم تنها مادرانی همین اروپایی و مقایسه میکنیم با مادرایی که ما میگیم که ما ناموس داریم نهنگ داریم ما یگیتیم میگیم که او مادراشون پیر شوه
мепартоянд мераванд, аммо мо модаромона пир нашида мепартоя мерем, яъне ки дар ҳамин чизҳо бигем ки наворҳо ҳаст. Яъне чаро модари мо кӯча меруванд ва дар инҷа техника мерувад ва арзиши техника, заминдорӣ, яъне видеоҳо бигем ки ҳамин блогҳое ки барои полезна барои мардуми мо мешавад. Оянда агар худо хоҳад, яъне ки чӣ қадар подписчики зиёд шид, баъд мо сафар мекунем ба тамоми 28 давлатҳои аврупоӣ. Зиндагии 28 давлатҳои аврупоӣ барои шумо яъне навор мекунем. Политсия чӣ хел кор мекунад, духтур чӣ хел кор мекунад, скорӣ чӣ хел кор мекунад. хуб дар ин боро баротон яъне ки навор гирифта, монтаж карда, тайёр карда дар ҳамон канале бигем ки ба номи ходими халқ, яъне дар хизмати халқ аст ӯ канал. Ӯ канал ходим аст, яъне бояд хизмат кунад барои мардум. ана аз тамоми ҳамватаное ки мехоҳанд ки гӯем ки бехабар намонанд аз наворҳо ва аз дигар чизҳо, пас метавонанд дар ҳамон канали ходими халқ гӯем яъне обуна шидана фаромӯш накунанд. албатта ки обуна шидани шумо ва бигем лайк мондантон, поделиться кардантон, ба дигари инсонҳо расондан, ин маънои ӯро дорад ки яъне шумо ҳамон қадар хизмате мекунед ки як инсон дута чизамона навора тамошо кунад ва зиндагии тоҷикистона яъне қазоват кунад. пас ӯ дигар чӣ кор мекунад намекунад, маро маҷбур намекунем биё мубориз ша, биё озод ки худат худта озод ка, ин чиза намегӯм ман. танҳо ҳамон расонем ки баъд дар канал ҳамватанои азиз яъне бигем ки ҷоизаҳо ҳаст бениҳоят. хуб чӣ қадар агар шумо бигем ки навора подписатсия кунед, тақсим кунед, ҷоиза ҳаст. бениҳоят ҷоизаҳои калон. аввалин ҷоиза беҳтарин зиндагӣ. дуюмин ҷоиза гӯем ки барои шумо овои гарм, отоплениҳо, хонаҳои хуб, на ин ки бонгиву дигар намуд. албатта порядкаи қишлоқи шаҳру ноҳияҳо, яъне техникаҳо, модарҳо аз кӯчаровӣ бас кардан, дар онҷа техникаҳо мебироянд, меруванд. ана ҷоизаҳо, бисёр ҷоизаҳо аст. тамоми ҳамин шароит зиндагӣ, аз Россия баргаштан ҷоизаҳош аст. яъне ҳамаи ҳамин ҷоизаҳо барои шумо аст. аз ҳамада шоҳҷоиза дорад. уҷа як шоҳҷоизаи калоне дорад ки шояд ки ин шоҳҷоиза орзуи 90% мардуми тоҷикистон бошад, ки ӯ орзуро дар дилшон дошта бошанд мардум. албатта ӯ шоҳҷоиза барои ҳамаи тоҷикистонӣ ҳаст. шарти бозии мо сета ҳаст: подписатсия кардан, лайк мондан, поделиться кардан. сета шарта иҷро кардан мегирем, ҳамаи нами ҷоизаҳоро оҳиста оҳиста соҳиб мешавем. шоҳҷоизаи мо беҳтарин шоҳҷоиза, ман боварӣ дорам дар 90% мардуми тоҷикистон аз кӯдак сар кардагӣ то мусафед, як хеле инсонҳое ки дар ҷогаи хоб хованд, орзу дорад ки номурда ҳамин шоҳҷоизаро бигирад, як бор дар ҳамин шоҳҷоиза ширкат кунад. албатта ки ин шоҳҷоиза барои тамоми мардуми тоҷикистон аст, аз кӯдак сар кардагӣ то пиру кампиру мусафед, ҳама соҳиби ин шоҳҷоиза мешавад. медонед ин ҷоиза чи аст? туф кардан дар рӯи эмомалӣ раҳмон, туф кардан дар рӯи фарзандои эмомалӣ раҳмоне ки имрӯз дар нами азоби миллат даст доранд, туф кардан дар рӯи намо вазирҳое ки нами имрӯз, намо генералҳое ки имрӯз дар иқадар миллата бурдан, зиндон кардан, тирма карда, киштаву қатл кардаву дар ба дар кардестанд, гап задагиёро хонаҳошон рафта истодан, ғам додестанд. туф кардан дар рӯи ҳамо, кадоме ки лайка бисёр мемонад, кадоме ки бисёртар подписатсия мекунад, кадоме бисёртар коммент мекунад дар онҷа, то 3 бора туф мекунад дар рӯшон. иҷозат медам ах
охирон бурам туф мекунем дар рӯи Имом Алӣ. Албатта эра падилитса кунен, обуна шавем, то ки тезтар ва зудтар мо мардумда расонем, мардум бифаҳманд. Албатта ана ҳамин ҷоизаҳо барои мардуми кулли мардуми Тоҷикистон аст. Зиндагии хуб, хонаҳо, мактабҳо оби гарм, хонаҳотон атапленид, ҳамаи ҷо порядка, техникаву технология, пенсияҳои хуб, барои мусфедо бигем ки ана истироҳатгоҳҳои хуб, то ин ки инсонҳо хизмат ба ин ватан кардан, кор кардан, имрӯз бигем ки бояд истироҳат кунанд. ҳамаи ҳамин чизҳо, шароитҳо, тамоми ҳамин ҷоизаҳо гӯем барои мардуми Тоҷикистон аст. ва имрӯз барои шоҳҷоиза ва ҷоизаҳо расидан бояд шумо хизмат кунед, яъне подписатсия кунед дар канали Ходими Халқ ва бигем ки класс падилитсияро фаромӯш накунед. ҳамватанои азизам, албатта ки соҳиби мукофот мешавед. аз ҳама бо мукофоте ки худованд метавон мукофота, мега ҳар инсоне ки хичи аз зулм озод мекунад, боз аҷриш аз ӯ тараф, яъне боз мукофоти бузургтарин, яъне ҷоизаи бузургтарине аст ки боз ти як инсони дигар аз таи зулм халос мекунӣ, аз таи зулми Раҳмонов, як бигем ки ахмақзода, шумо як инсони дигарро халос мекунӣ. саҳми худтона бигзаронед. Албатта ана кӯшиш кунем подписатсия кунем. 1000 нафар шава, гӯем ки хоб бародар дар иҷа силкаша партофтад. агар 1000 подписка шава, лайфа иҷозат метиҳад ютуб, то оне ки ду рӯз шид ки шудаги монда, 2 рӯз ё 3 рӯз шид, хато накунам. дигар ки бозам кору бори худмон қадар корам кардаги нестем дар болош, аммо ки шудем тайёр кардем. муҳим соли 2021 да, яъне як чизи нави дига бояд барои шумо боша. албатта ман шав аст, рӯз аст мегардам кӯчаҳо, ҳама чихел тоза кардани остановкаҳо, кӯчаҳо ва бигем ки чихел инвалид, яъне одами маъюб дар ҳолати остановка боша, чӣ хизматрасонӣ мешава барои ӯ агар як маъюб бибирояд. ҳамаи ҳамин чизҳо бигем навор гирифта дар ҳамин канали Ходими Халқ ба мардуми азиз пешниҳод пешкаш карда мешавад. барои ҳамон ҳамватанои азиз, албатта подписатсия кунед, ана кӯшиш кунед 1000 нафар шава, лайфа иҷозат битиҳад дар уҷа, то оне ки мо барнома ва баромадои худмона бигем ки аз уҷа лайф сар кунем, яъне аз фейсбук не, яъне бозам пештар равем, яъне як қадам пештари дига, як қадам пештари дига. албатта ки қадам ба қадам чӣ кор мекунем, пеш мерем. ва барои кӯмак бигем аз шумо, яъне танҳо подписатсия кардан, лайка мондан, наворода ва падилитсия ва фикри худтона дар поёнаш навиштан аст. дигар аз шумо чизе талаб намекунам. бубинед ки ҳамватанои азизам, агар ки шумо инсонҳое ки мо озодӣ мехоҳем гуфта шиштагӣ инсон, ӯ инсоне ки барои озодии шумо тамоми зиндагӣ ҳаёта қурбон карда, ошкор зидди душмани миллат мерава меҷанга, наметарса, аммо шумо як донам подписатсия кардан, лайк падилит кардан ки то ин ки дигаро бибинанд, аз ҳамин қадар чиз шумо метарсед. бибинед ҷони шумо ҷон аст, ҷони мо картушка, фура дар роған бирёнишки, фура дар тай аловишки, фура дар обу ҷӯшонаш ҳамхелай не. албатта ки ҳамватанои азиз, ма боварӣ дорам ҷавонои ғайёри мо зиёд ҳастанд, бетараф нестанд. муҳимаш аз соли 2014 агар нигоҳ кунем, имрӯз инсонҳо чӣ қадар ошкор биромаданд. албатта ки мо шурӯъ кардем аз як радиоканали зело ва имрӯз бибинед ки ҳамватанои азизам, оҳиста то куҷо омадем расидем. шояд 1 сол 2 сол баъди дигар боз ҳам гӯем ки дигар чизҳо қатиб бироем, шояд намедонам телевизиону ва ғайра чизҳо қатиб бироем. ба ҳар ҳол ҳамватанои азизам, мо фақат
нияти мо мақсади мо ҳамин аст ки набояд 3-4 соли дига давом битем. албатта чӣ қадар зудтар, чӣ қадар тезтар, чӣ қадар бигем ки барвақттар агар мо и душмани миллата, и хоини сарзамина, и ватанфурӯша, и заминфурӯша, и миллатфурӯша, чӣ қадар агар мо зудтар бишканем, нобуд кунем ку бовар кунем дӯстои азиз, ҳамон қадар хуб аст. агар фардо шава ку боз беҳтарин, агар баъд аз 1 соат агар ҳамин кор шава ку боз ҳам бигем ки барои мо хуб ва беҳтарин аст. ниёз ба телевизиони дига ҷо накунем. ба ҳар ҳол ки то оне ки ҳар як мардуми мо, ҳар як ҷавонмарди мо то оне ки ӯ ғайрате ки пайдо мекунад, имрӯз ҷавонҳо биромада истодан ошкор бигем ки мегӯянд ки мо аъзо ҳастем, мо тарафдор ҳастем, мо намехоҳем и диктатори Эмомалӣ Раҳмонов дар сари миллат. яъне то оне ки ҳамаи мардуми мо то ҳамин дараҷа гӯем ки мераванд, мерасанд, як қисми инқилоб мекардагӣ, ба фикрам боз ками дигар вақт талаб мекунад. вақт талаб мекунад. мегӯм ку агар як талаба агар ки хуб хонда натонист, хуб илм гирифта натонист аз мактаб, пас айби талаба нест, дар инҷа камтарак айби муаллим аст. барои чӣ? барои он ки ҳамун талаба қати кор карда натонист, яъне лафзи ҳамун талабаро ёфта натонист. ба кадом тарз ҳамун гудак мефаҳмид ки муаллим ҳамун тарз фаҳмонда натонист ҳамун гудакда, то ин ки ҳамун гудак бифаҳмад. дар ин ҷам мо ҳамун роҳҳоро кофта истодем ки на ин ки мо айба дар сари халқ бор кунем ки халқ намефаҳмад. не, мо ҳамун роҳа кофта истодем ки ба кадом тарз мо тавонем фаҳмонда ки то ин ки ҳамин мардум, ҳамин халқ ҳамун чиза бифаҳмад. мо ҳамун муаллим ҳастем, и халқи мо ҳамун талаба. агар ки талабане ки халқи мо ки фаҳмида натонист, пас инҷа айби мо аст ки мо дуруст фаҳмонда натониста истодаем. яъне лафзи ҳамун талаба маълим ёфта натониста истодаем. яъне мо лафзи ҳамун мардума, ҳамун тарзи фаҳмиши мардума мо ёфта натонистем ки чӣ хел ҳамура кор фармонем, ба кадом тарз мо ҳамура фаҳмонем ки ҳамватанам ту дар даруни мусибат ҳастӣ, ту дар даруни ғам ҳастӣ, ту дар даруни ғавғо ҳастӣ. бале имрӯз ҷавони фардо дар сарат омад ку мисли ки пешво шараф меган дод мезананд, вақти хизматошон мешава якташа намеёвӣ шараф гӯа, якташа намеёвӣ. аксараш боз айрасия гирехта омада бо айрасия дифоъ мекунад. барои чӣ? барои ки менталитет вуҷуди ҳамун калаш, ҳамун дар хунш ҷошидагӣ аст Эмомалӣ дӯст доштан. аммо бигем дар артиши Эмомалӣ хизмат намекунад. ҳамун шарафгӯҳо ҳамашон мегрезанд, ҳамаш ягонташ хизмат намераванд. ҳамаи намо будка агиян мактаба овардан ҷамъшон кардан, як гурӯҳа бо пулшон додистанд ки ҳамин интернет да шумо мара дифоъ кунед, ақаллан дига ҳеч кас дифоъ намекунад. инам хел бигем ки умуман қиссаҳои 2020 бигем, яъне ҳамин хел ба поён расид. дигар акр мо ин сола гардонда наметонем ки боз ҳам ягон кори дигар кунем. ба ҳар ҳол нағз буд ё ин ки ганда, имсолам бигем ки сипари шид. ва ҳар коре ки шумо кардем, ҳар коре ки намедонам касе кард, ва инсонҳое буданд ки бигем дар аввали 2020 буданд, ҷавонҳое буданд, ва дар охир, яъне биромади 2020 ва инсонҳо нестанд, ба гуногун сабабҳо, ба авария ва ба бигем намедонам ба миллат, аз дасти миллатгароён ё ғалтидан аз стройка ё ба ҳар ҳол ба ҳар чизҳо гӯем ки аз байн рафтаги ҷавонҳо ҳастанд. ана худо ҷошона ҷаннат кунад ва инсонҳоро ки имрӯз нестанд, рафтанд. аммо инсонҳое ки ҳастем ҳоле нарафтем аз ин дунё. кӯшиш кунем ки чизе кунем барои сарзаминмон, барои ватанмон. яъне бояд мо ҳам озод бошем, бояд мо ҳам тавонем соҳиби ватани худ бошем. на ин ки чор бечора солдате ки
бовар ки бечоро гишнанохи бечоро шароит надоранд машқ намекунанд зиндагӣ надоранд кор мекунанд бисёр азоб аст бисёр ҳозир дар тоҷикистон барои чи қирғизистон ба ҳамон 5 миллион аҳолиш ба 10 миллион аҳолидор давлатда нападат карда истода заминша кашида гирифта истодааст аз дасташ шумо медонед барои чи барое ки армия дорад он мегӯянд 200 марди ҷангӣ беҳад 100 000 мегаку беҳад 100 000 гишнаву ташнаку 200 та марди хурдагӣ ба қувват ҷангӣ боевой готовност дораку аз ҳамон 1 миллионшам боварки хубтар аст барои ҳамон қирғиз агар ки чанд камам боша аҳолиш армияшам аз армияи тоҷикистон да ҳисобша нигоҳ кунӣ камтарам боша аммо подготовкаш зур аст ҳозир як дуна солдати қирғиз шояд 10 таша бигем якташа шояд 10 та солдати қирғиз шояд як батальони мода басӣ кунад чи боевой ҷангда чи рукопашнида фарқ надорад любой намуда шояд тактикаш баландтар боша барои ки авқоти хуб ва бигем ки оилаи хуб мегира ва добровольно хизмат мекунад машқ мекунад зиндагиш хуб аст як чӣ дорем амони тоҷикистон ба худо қасам аст дар ҳамун чикалс ки ман рафтам як барномае намедонам чӣ чизе буд ёд надорам аммо таклиф карда буданд бояд мерафтим ан барномаро мегузарондем ва дар дохили парки чикалски амон будааст нижний парк мегӯянд ам болода части амон будааст як 60 нест қади солдатҳои амон ҳамон як 300 та агар ҳамунҷо амон боша ёки 200 та агар амон боша шояд ки як 20 таш бигем ки як 30 таш қай бачаҳои хеле талкови ҳастанд хеле қаду баста веса качоку бигем стоящи бачаҳо ҳастанд ҳамаш офитсеро кунам қадари шикам кардагӣ ҳастанд коргарош майдак сияк бечуро хай зиндагӣ пачақ кардагӣ бачаҳаку ҳастанда дар амон кор мекунад автомата дар китифаш мондааст нули автомат айзону бону поён расидааст қариб дар симби по расидааст автомат амон аст амон гребони военнику тойнаҷаша фуромадагӣ аст наму чиш астку хеле калон асту хеле пухави кайку калон аст камтар хинак буд рафтагӣ тойнаҷаша фуромадагӣ аст ғалти ман ура дидам ман бовар кунем на танҳо бигем ягон армия шояд як бачаи прастояк биёя 5-6 та амона бизанад ҷазирша бирора шояд изо бикашида нест надорем ҳамин чизора надорем барои эмомалӣ чиз лозим нест барои эмомалӣ танҳо ҳифз кардани оилаи худаш аст чи бузбала аст чи калахир аст чи одамкиш аст чи намедонам наёмник аст ҳамаро эмомалӣ пул қатӣ оварда гирди оилаи худашда ҷамъ кардагӣ аст ӯ тарафаш кор надорад ӯ тарафашда чӣ мешавад барои ҳамон кӯшиш кунем ӯ шумо ватан обод кунем албатта ки инсоне ки телаш сафбадад мекунад дар амон саломатиш сафбадад мекунад аз духтур намегзаранд нест духтурушку наминҷа намоиш мондан духтуруш як чемодан дора дар дасташ дар гарданашо стари дар гӯшат мемонӣ баъд давлени ҳарорат чел мекунад давлени чел мекунад ҳамтари мондаги аст духтури амона намегзаранд аммо духтур нест як дуташ квартира снимат мекардааст таклиф кардан рафтем дар квартирашон гуфтам братану хай бишинем ман та бачаҳои кулобам тараф будам рафтем дар хонашон ку квартира снимат зиндагӣ вора мебинӣ охи ҳамон амон аст амон кор мекунад барои ҳамон бояд мо шумо бояд бачаҳои талкови қаду басташ дар амон туғри мегирад қаду басташ дар дигар чиз туғри мегирад албатта ояндаи чизора мо шумо ташкил кунем то ин ки ҳамин ту зур набошӣ чумоӣ дар ҳамин як хона россияро бибине як мисоли оддитон меёрам баъд хайрихиш мекунем дар як хона мисол гирем ҳамун 20 та 30 та 15 та бача бошен агар дар як ҳамун общежит аст як ҷода
کار کردگی نه زنده ما هم تر زندگی کردیم شما را نمیدونم 15-20 نفر 30 نفر در هم تایدام هم و جای کلان است کار میکردیم همونجا زندگی ببینید از هم بجان از هم بیچاره‌ترش یه امر همونجا شما هست همونجا ما خودمون همین چیز خودمون اشوشت میکنیم ده که برای را بیار برای چیکار را بیار بدا برای نه را بیار برای مغازین برای همه جور امر کار میفرما اگر کم تر گم تنها توش داشته باشی کم تر گمو بچه‌ای را خیلی بزبالاتر باشی هر رگ نمیکنه که بگه که برای مغازین برای میگی بخی خودت برو خی چی ماجت در مغازین دوا که میگوی حتی که نو سامی کشم میگه برای چیکار نستفونه که بیار وقتی ما یک روز که تشقتی قریبا با شپوشا پوما خیز گو ازبک تو چیکار داری گو برای کار خیتا که ما توجیکو خودمون میدونیم چیکار کنیم گفتم ما نمی ازبک پزوالیت نمیکنیم که تو نمی توجیک نه توجیک دیگری چمو کنی در همیجا تو را دیدگی نه روسا هم اومدگی کو در همیجا همین را روی میکنن ایدیس خدی مغازین پرینیسی پیوا ایدیس خدی پرینیسی سیگارتا ایدیس بگای مغازین زبگای تودا زبگای سودا همین روسا هم آموختشیدن گفتم در سر همین یک بیچاره توجیک بیچاره کمبغلک کار فرماندن من نمیمونم گفتم نه ما ازبک نمیمونم تی نمیکاره کردنی پاکا ما در نمیجایم نمی یگان کورتا نمیکنه بخی نوستف کنه که بیار بخی کشیدی کیف شکدی بخی برا خود توف که خیسا قریب شب و شب میشتیم بخی یک دو بچه جیدیو کردن یک رئیس گفتن یک برادر بود کلیچکش رئیس بود بعد خیز گفت روس میگه همین ازبک هموشا گفت روس میگه یا انصاف که گفت نخود گفت چه نمی ازبک گفت عقل نداشته باشی خیلی بار بودگیست دو بار بودگیست یگون سلوچای نباشه خیلی میگه برادر یا دستت بند است خیلی میگه برادر ایتیموس هم را پدوت که بودیم چی از دبولوی دیوان دروز کشیدگی کریسلو داد نوس همه زنید براشکا نوستفونه که بگی بیو براشکا و بیور دهنا چایقه کنم یعنی همه چیز اشوشت کرده میشود در شما همه چیز دیده میشود اما و شما یک انسان بیجونتر همین کارا میکنیم در حالت دولت ما هم خیلی که بیجون شیدم خیلی میشود در بین دیگه دا همسایه دولتو زبگای میگه ایدی براتیشکا سخدی براتیشکا دوای براتیشکا کورا بود که ما نباید غلام اکسپورت کنیم ما نباید مردیکار اکسپورت کنیم دیگه عزیز سپاس نباید زنای ما بروند مادرای ما در پول قرغزو پیوز بچینه و کارچوکا بچینه و کور کنه شولی کنه ما تو مردک هستیم مردک عینا نه همین چیزا را نواروش مقایسه کرده نواروی مادرایی که در تاجیکستان گرفته شده گیان چه از خبر دیگر جو همین نوارو را با نواروی نه دولت ها مقایسه کرده عینا همین را در همین کانال خودی خلق برنامه جدید میشود فقط پد پیشت سر فراموش نکنه در همونجا شما خبر میبینید 1000 نفر شین هم لایف اثر بوده مو طرفش چورش دیدن میگیریم دیگر باقی خداوند نگهبان تونکه سال 2020 هم گفتیم گپو که خیر خش میکنیم بعد از 2 روز 3 روزش ای سال جدید و با یک انرژی جدید چیکار میکنیم شروع میکنیم دیگه خداوند نگهبان هر یک تایما و شما باقی بگیم که راستی من برآمد کردنی هم قدر نبودم اما من گفتم که به هر حال آخر سال انا باید در آخر سال با هموطنها یعنی این سال سپریشی در گپ زنیم البته موضوع زیاد بودن بسیار زیاد بودن یکی من خودم گپ نزدم گفتم بیا همین مردم یک بار خودش بروید یک بار مردم هم کم کم یاد بگیرن یعنی که فقط گوش کردن و آموخته نشوند کم کم گپ زدن هم بتونن گپ زنن بروید خدا نگهبانتون ان شاء الله سال 2021 بگیم دیگر برنامه های ما شخصا از من در کانال خودم خلق بگیم که پخش میشه چی با مونتاژ باشه چی لایف پریمای لایف باشه همش بگیم در کانال خودم خلق پخش میشه پد پیشت سکنین و جایزه ها و شاه جایزه را از شاه جایزه ها به نصیب نمونین البته بازم تکرار میکنم شاه جایزه شمی است که توف کردن ژوی توف کردن در روی اگر امومالی را زنده بخپیم امومالی سر میکنیم اگر نخپیدیم تمامی امو کارمندا و اولادای رحمانوفی که امروز در خلق خیانت کردن دامادای رحمانوف دختراش نمیراش فرق نداره هر کسی که خیانت در
миллат сарзамин карда хапида баста монда дар ҳамин сомонӣ баста монда қаторам ка гузашта туф кардан дар руш комики агар бишутар лайтмона 3 бор туф мекунад ҳақ дорад дар рӯи яташ 3 бор туф кунад худо нигаҳбонтон ҳамватанои азизам дигар боқӣ ихтиёр дар дасти шумо хоҳем подписаться кунед нахоҳем ман ҳечи шуморо маҷбурам намекунам аммо хабар метавам ки азизи пас шояд ки аз фейсбук не танҳо аз канали ходими халқ гӯем ки наворои ма бирояд саломат сарбаланд хунобод бошед.